жаттығу. Сондайымызда 2 рет оң аяқпен секіреміз, 2 рет сол аяқпен 3-4 2 аяқпен 5-6 жоғары секіреміз, сені көтереміз. Жаттығуда баста оң аяқпен 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 өздерің білесіздер, қайда қалай арасында кеудеден ба, басының артынан ба, оң қолмен ба, сол қолмен. Қалай сіздерге ыңғайлы допсылап тұр. Мақсаты жаңағы допты тигізіп, ішіне қарай өсу. Жаңа қандай ашықта болды менде? Қандай ашықта болды? Себетке түспеді. Неге? Өйткені мен квадратқа емес, бер жағына қарай жатырмын, иә? Тағы да көреміз. Күш. Дұрыс айтады, күшті есептемедім, не? Қазір? Қайда түсті? Топ қайда? Координатқа түсірсек. Дұрыс. Яғни біз не істеу керекпіз енді, біздің задачамыз? Квадратқа түсіріп, фелька себетке топты түсіру. Бастаймыз. Бірінші бала бастаймыз. Орнан тұр. Жақсы, тоқталамыз. Келесің. Көріз, мақтайыз. Келесің. Қосамыз, тоқына бала кеткенше. Қосамыз. Барымыз тоқтағыз. Сенес. Здесь и где у них пора.
Yediğin görmemiz burada. Hep kana dop istayımız dömende mi? Dop dömende istayımız. Birinci ağırda sayıp solmayıp bir. Yekinci sol ayak bir. Yani o zaman meyte biz segremizde dopta laftıramız sevindik. Sürdüme canağında. Orada bayrak duran, orada on olmuyor, orada sol olmuyor. Turası bunu orada laftıramız. Bir, iki, segremizde laftıramız. Najaktan turası olayı. Sürdüme. Yediğince dop durmayız. İşte yapacağız. Tek kadar iyi kalın. Оңая, солая, сегер, лапта. Сейчас только поставим, прочитаем это поставим себе. Спеси на это поставим, оңая, солая, сегер, вот, вот. Косамыз, бір, екі, лаптырам. Кеп қалады. Бір, екі, дұрыс. Косамыз, бір, екі, дұрыс. Косамыз, bir, iki, жақсы, келесі, bir, iki, дұрыс, орын жоқ болу керек. Bir, екі, жақсы, ақтар оңдеп. Жоқ, шет арқылы жаққылы үйретеміз. Bir, екі, жоқ. Alta,
Nажать поставить. Bir, iki. Yaxshi, bir suyrak tuting. Bir, iki. Молодец, yaxshi. Kelasi. Yaxshi, bir ketib. Qaysi vazn qilmaysiz? Bir, iki. Tarttiramiz. Yaxshi, kelasi.
Жүгіреміз алдылары газдарында фишкалар алып, фишка айналарын неден көріп, айтып береміз. Қазір не істейміз? Қазір осы оқпен неден көріп, қазір өтеміз, қазір фишканы айналып өтеміз. Яғни біз айналып өтіп береміз фишканы. Оқпен неден көріп. Берем барып өтеміз. Өз
6 адам ғой, баскетболда 5 адам болды. Значит, бір адам заменада болады. Енді қазір ойнаған кезде бірінші бастайтын 1 минут, 3-ші номер, 2-ші номер демалады. Содан кейін бір гол салғаннан кейін кім жеңеді, сол қалады, жеңілген команда отырады.
Bonglav. Yani bu ne bilirdi? Yukarıda bir Ye kadar bazı doğru seviyede fazla ve taşlardan misalda sen cana kalay yaptın, kalay gösteriyorsun. birinchi ko'zda qizil kvadratga qarab turamiz, shunda kuchimizni eslatamiz. Sol ayog'ini biz shikilimiz olamiz. Durus, yani sebep yapılan gezi bizge bazı arkadaşlar kızıl kvadrat kullanıyor. Birinci ye kadar gösterdi, bundan jogar sekirip, doktor kızıl kvadrat kullanıyor. Taslav sebepke düşürüp. Bu jügesi kısal kesinin tez geledi, eden görüp, tura sos görüşmen alıp, baktıruğa bola mı? Yok olmaydı, o durus емес. Tez baramız, sekirip, бірақ себепке yapılan gezi, kızıl kvadrat düşse, jayla yapıramız. Ötkeni, katlatırsan da dop düşüp geldi ya. Endi bugünkü sabapla, olağanda, olağanda, Надо, сейчас это надо его иметь. Внимательно слушайте. Зөт, тектör. Yani bu sınıf zöt, tektör değil. Егерде sınıf деген söz var olsa sizlerde bu komandada sizler oradaysınız. Sınıf деген söz yok olsa onda oradamayız. Kesip koy. Внимательно dinleyin. Akım şatsa Kur'an Allah'a karayın. Çıkayın. Sınıf zöt, sınıf tektör. Uga, sınıf uga, akar, sınıf suga, trans, sınıf trans, sınıf trans, sınıf trans, umar, sınıf uga, betlike, sınıf akar, sınıf suga, sınıf akar, sınıf sekipatla grup jaksa ekon jual modelimiz sınıf ekon jual sınıf